Chairman le kan Honorable Minister puke sabdanga te kan MLA te le party kan try tu kan President le atho puite baka party member thanem ngai tak tak te in zawain chibai ka buk chawni wena hun thatak min pe ka wangin kalom ema tukin jingdar saria khan ZMC kan vakala chuanin in kan thlen chuan daria lemi somli panganya chok ai thuaya kalkonga traffic an jam le hala chumi hnuah DHME World TB Day kan manga chumi zo chuan civil hospital karon tlo le civil hospital tang karon chwa don chin purin siaman minon phone hai karon nang man chia kalom tak zet ani ti chuan he Mizoram Universal Healthcare Scheme hi kan policy a oma wang khan kan bozui ta tun ma in kan ho tu te kan chief minister te le tuna kan minister te kan MLA te ho le ke ma ngei point kan lo pui to thina kan min thang tlingani chuan healthcare scheme thami poisa pek chop ngai lo cashless kan kalpuyang cheng noi nga thleng mi puin an bil thena turin ti in kan titani ti chuanin chu pathian khoi na zara reife kanin buat sei nu kum khat nuwa atakin alo thleng don ta hi alo momani tiro ti chuanin Mizoram khwale tui dik tak sarkar ina health insurance scheme thar abuat sei hi teta na abuat sei hi April ni khat sang ni le som ni le panga tang man tan turani policy kum hi sarkar kum anga chhiar tu ni April 2 tiang khan March thleng na kum March thleng kha awam don ani he scheme noi hian ABPMJAY kan ti Mizoram State Healthcare Scheme le sarkar MR te kha huang khata kanin chungfin to dona ama chuan ABPMJAY kan ti BPL 10 golden card an nei thina kha asangin an oma sarkar na thokha asangin an oma card var nei tu kan ti khami Mizoram healthcare zom tu te cheng sang ne in register te kha huang khata kan omta chung zong chu in ang vekin huang khata kan luang lu don ta amai ro chu ti lai chuan ABPMJAY kan ti tle ma khosak har sa te BPL kwata te kha chuan eng ma registration fee an pek ve ngai lawa data kan nei sa an ming ration card ne na in thun zom sa ve ka kha kan mang chun zom don ani tuna golden card mang mek te khan registration an ti ve angai lo chu kan thia chian angai panina chuan sarkara na thok tu te sarkar na thok tu anget te chu baka PE kan ti provisional employee te MR te khan an ron zom don boka civil pensioner te an zom don boka voina thulom deuh ka don chu CSS ho hi kan lo ti mai pala an lo kala enga tinge ke ni na thok tam ber hel taringot po sang ni le zathum chuang kan thoka heng ho te enga tinge min tel ve lo an ron tia ani don te mangai kan tia kan lo thein hil chiang ema an ni pon ron zom an dua ti chuan an ni po khan ron tel lenga an tel theina tur category kha kan lo siam le don ani ti chuanin khami Mizoram Universal Healthcare Scheme ti kha alam toin max an kan ti maya max tin kalam zel to max hi poisa pek ngal ngai lo khas le sakal pui turani dam doi in lu ni le chhuani in kara in en kol na sen so chu dam lo ten an pek ngai lawin dam doi ina khan dam doi khan a thon in vein en kolanga a thona in en kol na man kha sarkarin alo pezel zok don ani ti chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme noi chuan chung ko khatin kum khat chunga ta na ham that na kan don theite hetiang hian kan soenga manchoya inziak lut contributory beneficiaries kan ti abik takin kat var mangtu te kan tiang khan cheng nuai nga theng an bil thei dona chuan chuta chuan an in register na mana po hian achi sang kha oma entinan general wata om duan ni chuan cheng sang ni le zanga in an in registerang chung ko khat kha chu kan scheme hasa khan
cheng sang ni in an in register a noi ni an bil thei chin ani zanga in kan han ti to ta a chuan noi nga an bil thei don ani chu chung ho chuan general wata in entir na an nei thenga chuan ABPMJY kan ti golden card nei thei ho khan central scheme angin cheng noi nga tho an nei pa ngai ang tho kha an nei le ang chuan sarkar na thok government employees ho kha chuan tu na an enjoy ang tho khan limit chin a om ve lawanga an nat na ang kha an bil thenga amai ro chu what an entitlement kha sarkar department finance ina e achwa zuin first class te second class te middle class te khatya ang khan anom don ani chuan PE le MR te khan cheng noi nga thleng an bil thei bokanga chuanin chuba ga chuan civil pensioners khatina tuna hian civil pensioners hian in hriat thiam dan tur chuan medical allowances hi khatin cheng sang khat sarkarin ape meka chu cheng sang khat chu sarkar an ron chung let ve thunganga cheng noi som le pahni thleng kha I sing ni khatina sing ni aya tam mu ten cheng sang khat kha an ron chung let ve thunganga cheng noi som le pahni thleng an bil thenga sarkar na thok sing ni aya claim la ho te chuan khatinin kha medical allowances an lo don sang khata tang khan zanga an ron contribute anga cheng noi nga an bil theyang pensioner te kan tel tir ve na hi sarkar atangin dual benefits antia ham thatna chihni arwalin adon theilawa adu andu zok kha e apmo sarkarin chulati zok kha anzom turani ta a chuwang chuan anni tan chuan khatina sang khat andon ai khan noi nga an bil the khan atha em ta a chutiang chuan kan kal don ani chuanin heta hianin sarkar na thokten contribution te an nei ve ngai dona e bokana PE le MR te pok khan ngai dona mi piu mi van tlang ina kan in register ang khan kha chu helai chuan sarkar na thokte kan om lem lo boka kan sei lo mayanga ti chuanin mi puinol puibaka sarkar na thokin a chen puite sarkar bil sak thei to lo te tan ero chuan ma ni omna huna sub center man choi in zwa lu tur tin online an manin zia lu theina po mi pui man thei tura boy pui me kani chumi om zia chu civil pensioner tan bi kania civil pensioner ten pension o hi chu ni lo ngoro civil pensioner category A le B te hen thatin sarkar an contribution dan kha chu ka soi to a mi pui nol pui ba ka sarkar tha thokin sarkar a bil thei pui to lo kan fa te po ni se entitlement om to lo khan a shanan in zia lu ve ngai ni chu kan the thiam te ru ti chuan in zia lu man hi sang angin langma sela kumkal ta ma sa ne na kan khai khin ka chuan e asang chuang lo ni tuna nuai nga kan bil thei do na sang ni zangai kan in register don semi private ta om du te tan chuan e sangai na an in register don kum tlua na sanga chau kan pe khan kan dam lo pal thil thuwa semi private kan om the don kum tlua na tan chung ko pakhatin sing khat kan pe khan private wata nuam takin kan vom thei don ni chuwang chuanin khalai kha kan hria chian angai ni in zia lu hun hi thathum chung kan hong dona e chu tunai kan tran to a tlanga win che toem tlang yaw in ziak lu char ulan zia lu ngai ho kha chu chuanin e chumi hnuwa chuan thathum kan honganga khat kan chol de tanga a thalia khanin ka grace period kan tilea khongai na hun kan hong lenga ta chuanin a mai ro chu khalaya a hun ron zia lo te ha chu penalty kan pe venga 50% in anin zia lu man kha asang don ani chuanin mizoram chung le pona e dam do in kan pom empanel ho dam do in ati khan he scheme hi aman thei vek dona state pona in enkol tur te tan chuan medical refer board kha kan paltlang masaka ngayanga chuan max kan ti hi package system in kalpui turani a admit ngai na tlang lon zong deu tho a huam ba ka admit ngai kherun lawa OPD ani tin day care kan kalna hian nat na than bik som ni le pakwa hi a thona in entir tur aum bokani a chiangem ka kan scheme kalpui dan ania chuta chuan in lo hria dang khan
sarkar dam do in ni lo private hospital te kan so ma tu na hi chuan min zum don ne don lo kan la shelawa chu wang chuan ke ni sarkar lam ha kan lo in buat sai ve ta ni PHC zong kan ti chang tlung do na CHC zong kan ti chang tlung do na district hospital kan ti chang tlung do na civil hospitals helai aizole ZMC te po kan ti chang tlung do na tukin jing dar saria khan ZMC ka vakal chuan general ward tur nuam em mai kha khum som nga le pahni om na kha kan han function tir khal do na ni ICU kha som le pathum staff an nei lo wanga an function thelo kha staff kan lak do na wangin kan han function tir don boka cardiology department a paruk kan function bel tir don boka dialysis a khan panga kan function tir don boka kebin nuam em sum omlo wanga kan function thelo som thum kha kan function tir don boka tin chu ba ka chuanin cancer hospital a ICU panga kan function tiranga sai ha district hospital a ICU panga kan function tiranga tin lunglei civil hospital a chutiang bokin champhai hospital a chutiang bokin tin chumi tan chuan na kan la treu dona e nak tip lo ka hian an interview dona nurse zathum kan la dona laboratory technician te dialysis technician te x-ray technician te laboratory technician te asang kan la don ba ka kha healthcare kan man na tura lo puang zara mi pui te lo shia zel tur PRO te kan la dona chu ba ka a data kha chak tak mea online aten lo ti theina tura lo manage tur data manager te kan la dona kan account kha healthcare a kan bill kha dam do ina alwan lu zut dona wangin kha sum lo luang lu tur lo en kol tur account manager kan rot don kan ti don boka chutiang chuan kan in bua sai mupani zana po zandar khat kan thenga nimina khan in khom ban vele puti BC tenen khothim thleng kan thu ho boka chutiang chuan na satakin kan in bua sai ni tin chu ba ka chuan dam do in outside state a hian Kolkata a Birla Hospital le Heart Institute te Ruby Hospital te Peerless Hospital te Manipal Hospital te Amri kan ti thin te Medica Super Specialty Hospital te Narayana Health RN Tagore Hospital te khatiang te Guwahati GNRC Hospital te SSNI Hospital te Hyatt Hospital te Apollo Excel Care te Health City Hospital te BBCI Hospital te State Cancer Institute GMC te Shillonga Nazareth Hospital te Bethany Hospital te Woodland Hospital te Neycrims te Silchara Kachar Cancer Hospital te Silchar Cancer Hospital te Jivan Jyoti Hospital te Delhi Max Hospital Orthopedic Surgery le Cardiothoracic Vascular te ani tin chu ba ka chon ZMC a hian hunrei lo te a Cardiothoracic department kan hong dona a post kan create to a chuanin a thok tur hi Dr. Mary aim sa thoklai kha kan juk som chuaka ama anlak na tur hi post creation kan ti fel to a tuna hian interview anei non tape to a ti chuanin Dr. Mary Soidan chuan tuna lungzai open heart surgery hi private hospital an zai chuan nuai riat ten soya ZMC kan zai chuan nuai khatle chan ve chia kan seng don chu wang chuan aro pui em a tin chu baka neurosurgery thuak zaina kan nei thuai don boka chu po chu thuak zai tu thiam tur hi me tha a kan doctor pakhat super specialist ZMC thoksai lo chuak dona chu mai baka chuan chennai lam chuak Dr. Pilayan min pui atum boka chu tiang chuan ma kan la mek bok ani chu chau chula nilawa soto kan ti a state organ tissue transplant hi noto atangin national atangin nei ve nge tura min ron ti angin super specialist Dr. Malsom kima enkol na hnuaya phai lama tangin min pui tur doctor an lo kalanga kidney kal kan thak thwai don ani chutiang te chu kan ti tur ania ma chop kan nga em a tin chu ba ka nu parai theilo te
IVF center hi kan mamozia kan shia a department chuan mitam taknu pa sarkar na thokte an sarkar na kalsanin thathum te Kolkata Guwahati Delhi ti vela anzu cham charangaya inten zulwa thina poisa tam tak sarkarin kan seng thin ni chu wang chuan ZMC nge hian kan ti ve theina turin tuna hian ma kan lamek ani chuan chu mai ba ka chuan kas private hospital te chungchanga khan lung leya chuan ser kon te Hope Hospital te Faith ten min pom veka tin LK BK longtlaya te BCM Hospital longtlai te heta saiha te po ko than hospital ten min pom veka min thopui don bokani ti kha kan soidu bokani pathian zara keimani sarkar damno inte kan in gear up na sa em dona har satna omlovin kan nei thei kan ringa helaya kan en kol phak bak te po kha pon lama kan thon chuak zel maidon ani ti kha soidu ni ti chuan zofia ngai tin nei chuan nakina min la zo fia le anga kan website kha in lo en thina nga healthcare ati khanin a om veka akal dan tur a she fia lo deu te chuan mani veng thewa health sub center khanin kalanga khalaya sub center kan ta thok tu ti khan fia takin an lo sil don chuni ti chuan he thil lom om takhi mani mai rutul von lovin kan zawa in chenom khoveng te kan rong bol puite kan party puite le Mizoram mi pui a she oma kan du apiang te chu isil thewang u kalome